Aya bakunzi ba diaspora mwenyewe mudukurikiye kuri Congo News, tubahaye ikaze tuganire kuri Julius Malema, imilimbanyi ya politike ivuga yuko ikeneye kuba yafungwa ikazasohoka muri ngereza, ifite ibigwi nk'ibya Nelson Mandela, ngo nibyo yifuza. So ni imilimbanyi ya politike ifite ishyaka ryitwa Economic Freedom Fighters, akaba ari nawe nyiraryo uri hagarariye. Julius Malema ni umugabo ukekwaho arakekwaho kuba yararashe mu kirere 2018, agakekwaho no gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Julius Malema we yiregura avuga yuko yarashe mu kirere mu rwego rwo kwishimisha, nta byari birenze kuri we, yumva ngo nta byari birenze kuri we. Biravugwa yuko rero Julius Malema nyuma yo kuburana agatsindwa, urukiko rwa South Africa rwamukatiye imyaka 5 nk'inyanga Rwanda. Nta wanze u Rwanda ujya ubura biranega. Si mu mwibuka 2025 ngo mifatwa amagambo yavuze avuga yuko abiwabo abasirikare biwabo bapfiriye ngo mari beshi kandi ngo bishwa n'u Rwanda, ngo bakeneye gukora ngo comeback, ngo bakihorera. Si mu mwibuka yagezweho rero ubu agiye gutabwa muri yombi, kuko arakatiye ariko ntiyahise atabwa muri yombi, ariko umunsi ku munsi wakumva ngo yagezemo. Julius Malema ni muntu ki? Julius Malema ni umugabo wavutse 1981 1981, afite imyaka 55. Yavukiye mu mujyi wa Shekego mu ntara y'amajyaruguru ya South Africa yitwa Limpopo, ihana urubibi na Botswana. Yaje muri politike ya South Africa 2008. Yarahawe akazi, donc yaraje guhagararira urubyiruko muri guverinoma ya South Africa mu ishyaka ryitwaga ANC riri ku butegetsi. 2013 yavuyemo ajya gushinga iryo shyaka ryitwa Economic Freedom Fighters. Economic Fighters 2014. Kuva 2014 ubu uyu mugabo ni umudepite uremereye muri South Africa.